Sure. Ia ole nga whawhai ni te ao. Ia tua, i ona malosi foi na mai a tau. Mori whawhai ngā lipa, mori tau singa se o tama, a pia foi pati i mana whanau, Maria Raja, thank you for looking after Papa and doing this for else. Appreciate it because we're not there a lot of the times that you guys are here. Whawhai foi masoainga, me o te whai mo au, whapia foi ma whanau. Te whawhake o mori mai ora whaanga ni tina ia aso, ta tui ka rei sia whapia maftanga sama, whawhai mo mea rawha I gave it to you this morning. Me homi tō te whai mo mātou tina, lo mori mai whuianga, ana la whaanga I maftanga tina, whawhai mo ia oma, tō te whai mo tina ia aso. Male, sa tōna I whuianga whai last week, o ma moe, nana whiawhia, you know. I just want to say thank God for this day that He's allowed us to come to it this year. Yeah, not much else, but was us tonight, it's all my belly, if you fear what it would really have to say. I really little summer, but what I would encouragement of some summer. Yeah. Sabi me to fai yes tama de kusaka ko levo na ngi eri ya begin on the year ana yesu amen